Ia tau I te rā o Waitangi ka hīpoki katoa te whanga o Waitangi I te waka. Hioi anō ko tētahi oaua waka I tēnei tau, he waka kāre anō kia tā hoitia ki konei mō neke atu I te ono te kautau. Hioi ko ōna kai hoi I tēnei tau he rangatahi e tau hou ana ki te hoi, no roto mai I te hapori iti o Hokianga. E parakitihi ana mo te rā, kua roa e moe a tia ana, e rā ua. I'd always go to the waka house first, have a little miri walk around, and I've always dreamt I'm going to be a kaihoi on you one time in future. Te kaumārima noaiho te pakeke o James Witehira, ko tōna tipuna tētahi I tārai I te waka nei o ngā toki matawhaorua. I nāia nei kua riro mā rāiua ko Jerome te wake tērā o hāki e hāpai, aha kua tō rāiua tauhou ki te hoi waka. I've only been on it for about 5 months, and I'm liking it, I'm loving it. It's good to know the history behind it all. New generation has been part of ngā toki matawhaorua that's been put to sleep. Now it's reawoken and ready to go again. E toru te kaumārima ngā kaihoe I whiriwhiritia, mai I roto o Hokianga mō tēnei waka. He waka I whakarewahia I te rā I whakatuwherahia, tēnei wharenui I Waitangi e whitu te kautau ki muri. Teo tinga tō rātou waka, ka hei rātou ka hakaro, nā. Me hoi rātou tō rātou waka. Ma rātou nei hoi, arama wetai atu. Ko te rā o Waitangi a pōpō te rā tuatahi kua kitea ngā toki matawhaorua I te wai, mo te ono te kautau neke atu. Wai hoki ko te wā tuatahi tēnā mo te nuinga o ana kaihoe ki te hoe waka. My dream's been fulfilled. I'm going to be a kaihoi o ngā toki matawhaorua ki o taua. Kei roto I ngā toto, kei roto I ngā toto. It's made me feel closer to what my papa's been doing. Sorry to say, but I never ever got to meet him. But I heard that he's a good man, and knowing that he's been a part of it makes me feel good inside. He oranga waka, he oranga tikanga, he oranga iwi. Ki ngi kiri ona, te karere.